maksat menen geldik, emniyet talap menen geldik. Sadır Japarov'a aktarsın deyen, el altında çıkarıp versin deyen talap menen gelgemiz. Dur abi. Sadır Japarov aktarsın mı? Sadır Japarov aktarsın. 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 El altında çıkarıp alıp gelmeyin. Tanımayacak bu tuğanlar. Hurmatlı. Sanatı çok güzel. Atan tadı çıkmayınca. Sağlık geçen cadı berdi o hava. Çıkmağına dikkatli gelin. Bu yerde şarda biz yaşayıyoruz. Kırgızistan'ın kıyımları bari koyduk. Akıdın jetmeydi. Karışıya degen bir reset tüzü var. Konstitutsiyada çok. Annemler çok mümkün emas. Ana sotkoda kayrıldım. Anam bul bolsa birinci gelgende 20%'inde gelgen, 50% babanıptı bolsa. Oşantip yelu alıp yemeni izberip karışıyamdan satıp alıp natıp жүрөт. Elbette buna baldarları qanap koyat, bundan qalbay ketsin. Özüң neli barıp koyun qaytırayat, joğar. Koydarı anan suudarda qana akıdın tüten. Nege bunday qıda, buna adamların bari qılmadı. Sadır Japarov diyem qaçan qılı bolğan iş, onu da qılmaptı. Atabay kursa jölden jönal öyle qaytırıp qaytırlayıp şut olsa dep. Bul nerseni tezrak ketmese bolbaydı adam. Gözünün süresinde var. Anam pullardan birini şart, buna pullar. Ya hadisten. Göndüğünü emeğe daha vereceğimin. Buna megafondan altırmışım. Emeğini dolarda aparıp, bunlar Mamadkalı yok emeğe Oscar'a aparıp koyun. Akkel koysun. Men emeğini ukuyam kadar aytamışım. Emeğini ukuyam kadar emeğini megafondan sorunmaydı. Ve tergö düştü. Bundan başladı. Buna elderdim baldarışı, mına mende nevelerim var. Baldar esen kalsın, bardığı da sottur. Jönüyle kalpeli var öyle sottur öyle. Jevegen neselerdi kıynavadan. Sen moynun albaysın da ona var. Emeğim koydum, oğru açadı gel, ölü açadı gel. Buna adam bayan jönüyle geldi, iş verdi, karıpçası dedi çok. Men tezrak sorunbay ketmese Kırgızstan'ın bari koyları kokşadı, kamu adet falan. Düşündün mü? Rahmet öne gitti. Hürmetli sorunbay, men seni bilem, tarihini жақсы bilem. Ketkin. O yakta tutturganlar, ıldıy tüzse var, barın akten. Sileriz. Bu 2017 жылы президент болып шайланғанда бұл 20% менен де шайланғансың Сооронбай. Sen özün күч менен келип, Бабановдун голосун алып алып, ушул убакка чейин иштеп атасың. Жарымда иштедиң, жарымда болуп кет. Бул мисалы үчүн эч нерсеге түшүнбөй эле бир өзлөрүнчө конституциядан чыгып, судебный эме анан кийин коррупция деген эмелерди сутту. Коррупция демени караш бул Кыргыз Республикасынын Верховный сотунда андай статья жок. Булар барат дагы тести барып, эч нерсе айыптап албастан өзүнүн криминалдары менен тек криминалдары өкөө барып жараттагы Мекендештер. Бери келсеңиздер, жакын. Азыр мен барам. Эми эл кишине мындай эме сүйлөп эме тургула деп суранып атат. Урматтуу мекендештер, монда чогулсаңыздар, барыңыздар, келсеңиздер. Мен интернетте жүргөн адаммын өзүм бирде. Комдон сөзүм бар. Туугандар, монда чогулуп туралы, монда чачыранды болуп турбайлы. Сооронбай Жээнбеков, Өткүрбек Жамшитов экөө мегакомдон кирип, сен мынанча акча бересиң, бербесең кетесиң деп 6 миллион долларды Кочкорго барып койгон. Мына өзүм коррупция. Мен ушул канча айдан бери, канча жылдан бери Сооронбайды тергөө киргизип камасың. Кайрылганы керек калган жок. Эмесинде элген атындагы мен бердим. Сүрөттү менен бердим. Мени билет. Тигини да мен бергем. Мен интернет. Мына эмени ушу бийликтен суранды. 8 апрелде атып домак кылганда эмелерди мен бердим. Чөттө жүргөн канча деген мигранттар
Qancha adamdарды неме кылганын мен бергенмин. Ал адамдар өздөрү арызя менен барган. Эми Атамбаевди жөндөн жөн эле мына коррупция кылдыр андай өткүрбек тезирээк кетти. Өткүрбекти, Сооронбайды Мегаком менен тезирээк ошо өкмөткө тергөө жүргүзсүн. Президентке аны дагы аткарган жок. Анан эми Сооронбай сенин кылган иштериң бардыгын мен билем, сен билесиң да мени да, мен билишимди билесиң да. Үйүңө менин үйүмө да бирөөлөр дөөнөтөп атсын, мен эч ким кие албайт. Мен ошо немеде өзүңүз жол аштыңыз. Мирден дагы сурунуп, Путинден дагы Сооронбайды тез кетирсин. Кыргызстанды жаман акыбар кылып койду. Бул деген койчу. Койлордо кылып Кыргыз Республикасынын адамдарын камап коет, калгандарын да камап койбосун деп. Ата мен өзүм келдим. Мен эч ким берген жок. Мага эч ким пара берген жок. Телевизордон угуп калып келдим эл үчүн. Менин да балдарым бар, неберем бар. Сөзүмдү козгобойн деп. Ошол алтын бишек алтынды алып келип, Халкпыз, мына Каракбайым халкпыз. алып келип, Мегаком менен сверка болсун. Журт атасы сизден суранабыз. Бул ушундай. Бул өзү койчу. Каракулжага барып кой кайтарсын. Кыргыз Республикасынын башкарганга акылы жетти. Өзү деле 20% менен болгон бул. Мына урматтуу избирком. Сен 20%, 50% кылып койгондорду мен Верховный сотторго да кирдим, аттап бардым. Эмелерге кирдим, бардыгына бардым. Мына Исаковдун соту күнү бардым. Соттор берага келгиле дедим. Мага келгиле. Бул жалгандан кылып атат. Буну соттогула айланайын. Бул Сооронбайдын эмеси деп баары эле соттор менен да мага кулак салышты. Кулак салды. Ошон үчүн алар соттобой атат. Бул деген жалган деп. Туугандар, манада Первомайский сотуна бардым. Мына Денский сотко бардым. 6 айдан бери Бул жалган сөз. Бул иштек сурап. Бул саясий болуп атат деп. Ошо саясий камагандарга бул да чындык өзү коррупция. Алтын бишекти урда апарып койгон. Урматтуу Өткүрбек, сен ошо алып баргансың. 4 прокуроруң менен 570 машина менен, кара машина менен баргансың. Арканда 2 машина, арканда 2 машина кылып апарган булар. Ошону алып келип, анан кийин буларга тергөө жүрсүн тезирээк. Тез кетсин. Болбосо Кыргызстандын кийиндерин камап койдурган болду болот. Ошондой кайда элиң Коррупция өзү. Коррупцияны мисалы коррупция менен 10 жыл 15 жыл деп атабы? Коррупция Кыргыз Республикасынын күзөтүнө жазылган эмес. Аны менен действовать этишке акысы жок. Соттор туура айтып атат. Аны камабайм дебедиби? Сотко барып айткам мен, бул күзөттө жок, камабай боларды деп. Мен айткам, бардыгы кирип жүрбөйм болом мен. 17 жаштагы Ошон үчүн Сооронбай, сен өзүңдүн акылыңа жараша барып кой кайтар. Сен койчусуң эле. Президент эмессиң, койчусуң. Kırgızistan'dan başına nemliler kalan ötken çok. Çok kıyın günler öttü. 80-90 bağızdan ayrıldı. Bunun bari ağır bir yüzün boynumuzdaki iş. Oşandıktan, kıyında, tüşçülükte, mizandırılıkta, güçlü tertipte saktaydı. Düzgün o insanlarımız aytkanday. Doğru tasavvuru. Andıktan, taştandılardı taşlamay. Çoğu rezervin buzbay. İçki işler hizmetkarlarına yazıldaşmay. Tüz altara vurmak tuğanlar. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli elim. Biz hozir to'g'ri jatomiz. Hozir jamoatimiz men o'zimizdan keldim. Ama biz Sadir Japarovni qanchalik qilmayli bor. Sebebi biz hozir kimdan so'raymiz buni? Prezidentdan so'raymiz, parlamentdan so'raymiz, hukumatdan so'raymiz. O'shaning uchun hozir barimiz birgalikda shuni talab qilaylik. Referendum o'tkazuu negizinde bir prezidentçe qandaymiz bir adamga bilikni to'liq berib turishdan so'raymiz. O'shondagina chiqadi da. Aga chayinal chiqmaydi. Shuni aytib qo'ying. Bir adamga o'shanda to'liq nimani mumkinchilikni beraylik. Allah Taala o'zida Qur'onda aytib o'tadi. Bir adamga bosh egiladi deb o'tadi. Buni Qur'onda hozir o'qib beraylik sizlarga. Allah Taala Qur'onda ne deb o'tadi? Bismillahirrohmanirrohim.
Mınaның 16-cı sürenin 68-69 ayetlerinde mınday deydi. Egen bağlarga, toğlarga, jıgaçlarga jana adamdardın kuruluşlarına uya sal dep buyurup, ar türlü ösümlüklerden jep, egendi jengil kılıp koygan joluna düş, dedi. Allah arının içinden ar türlü baldardı çıkardı. Anda adam olası için şifa var. Çındığında mında da oy cıgırtkan kovum için ibret örnekler var. Hem Allah Teala'nın mınası hayatının akırkı demesini kaytalı öter. Çındığında mında da oy cıgırtkan kovum için ibret örnekler var degen Allah Teala bizge hüküm kılıp öter. Sizler arının jaşosun, jaşoğuna apkelgiledi öter Allah Teala. Arının jaşosunda padişah arı başkarat oşonçural bal gök tuttaydı da. Oşonçu biz bir adamga bildeti toğluk bereylik anan suraylık da. Anday bolbosa görüp atasınlar bire şulta üçe bir-birine şulta ötöret bu derseçi. Oşondakilay referandum ötköröylü. Anan öte referandum esebinde biz buna parlament bizge gerekmez mi degi sorunu koyaylık. Kandık başkarı bolbosun deme bereylik. Oşonda dalga üstünde Sadır Japar boşonsun mu boşonmasın mı degen elge salaylık. Anan oşonda çeçe alabız. Ağa sen çeçe albayız. Rahmat köngül burganızlar için. Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeşler. Hurmatlı Kırgızstanlıklar. Bugün bana jolda ağalar sayıp ketkendey bizdin meken üçün en çeşitçi güngöge takaldık. Biz Kırgız eli uşul eldik jıyınga jakşı oy tilek maksatlarыбыз менен jakşı niyetибиз менен jakşınakay kiyinip alıp jakşınakay oyubuz менен geldik tugandar. Durabı? Hurmatlı agayın tugandar, bizge көп эле mintiп atышат. 3-cü güçtör, ana 5-cü güçtör, kayakta güçtör. Hazır bir ele güç var. Al Kırgız eli, hurmatlı agayın tugandar, bundan keyin biz uşul günü Kırgız eli birikti. Bundan keyin bir ele güç var. Al güç Kırgız eli de atalat. Hurmatlı agayın tugandar, ben Sadır Japarov'tun geçeki katın düşündürüp koyayım. Sadır Mırza özünün boştonduğundan, erkinliğinden Kırgız elinin tüztüğün, bakıvattığın büyük koyat eken dep düşünüңүздөр. Sadır Japarov eline kүйüp, eline pişip, şul elim kağılışıp ketpes eken, provokatsiya bolbos eken, meyli içime çıkmasam çıkpay jata bereyim, biroq elim ziyan tartpasa eken dep, oşol jörötkön kat oşondoy tugandar. Sadır Japarovga! Sadır Japarovga! Sadır Japarovga! Hurmatlı agayın tugandar, kim Sadır Japarov'tu siylasa, uluttuk lider dep eseптесе, anda biz de Sadırday ololu. Sadırday taza ololu. Sadırday götürümdü ololu. Sadırday sabırdı ololu. Hurmatlı agayın tugandar, kişine çırap turuңуздар, mikrofonda bolot. Bizge en hazır zarıl bolup turgan sabırdуулuk, ыймандуулук, ынтымак en negizgi kere turgan. Bizge hazır akçanın, biylіктің de gereği yok. Bizge hazır eldin birimdigi gerek. Oyaka jakşınakay turup, adep, aklak menen biröylü barıp jakalamay, biröylü barıp biz sözüne girmey, provokatsiyalar bolot, al boğup kelgen mından ары деле боло берет. Biroq biz Kırgız eli birimlik bolsok, niyetimiz düz bolsa, bir tarafta kalgan bolsok, bir de provokatörga aldırmayız. Sadır Japarovga! Sadır Japarovga! Sadır Japarovga! Gel, süйлөөчүлөр bolsa, bunday
түлек болса, қала түлеги болса айтыңыздар. Бүгін қырғыз елі сүйлөчү убак, қырғыз елі айтчу убак. Көйгөйлөр көп туғандар. Көйгөйлөр көп, мен түшүнөм. Мен жатсам 20 көйгөй болуп кетти. Болду кокуй, токтотол дедим, болду. 20 менен токтотолу. Бирок бүгүнчү туғандар, бизге эң зарыл болуп турганчы биримдик жана ынтымак жөнүндө көп сүйлөйчү. Сабырдуулук жөнүндө көп сүйлөйчү. Biz bularga теңелбей эле тетип үйдө отургандаргачы. Biz алардан бийик бололу. Алардай болбойлу biz. Biz алардан көбүрөөк сүйөбүз Кыргызстанды. Biz көбүрөөк күйүп тушабыз. Бүгүн Кыргыз эли ойгонгон, бириккен, улуу күн болду туугандар. Садыр Жапаров ушул күндө жанагы коюлган, түптөгү коюлган күн болчу, резолюцияда айтылган күн. Ушул кишинин тилеги ак экен. Кыргыз эли мына баянтөн жан болуп күн ачылбай ушундай эметип атты эле. Бүгүн караңыздарчы. Күн ачык. Элдин маанайы жакшы. Көңүлү көтөрүңкү. Туурабы туугандар? Садыр Жапаровго. Садыр Жапаровго. Садыр Жапаровго. Урматтуу агайын туугандар, мен түшүнүп атам. Эми аз эле убакыт калды. Аз эле убакыт калды. Мен ишенем, Садыр Жапаров акталат. Ал биздин арабызга келип кошулат. Ушул жерден Садыр Жапаровдун өзүнүн сүйлөп аткан сөздөрүн да угуп каласыңар. Ошол күнгө жакын эле калды. Буюрса. Бирок биз ошол күнгө жетиш үчүн туугандар, бизге сабырдуулук, ыймандуулук жана биримдик керек. Туурабы туугандар? Акылсыздарбы? Чаамчылдар калтырбайбызбы? Садыр Жапаров! Садыр Жапаров! Садыр Жапаров! Урматтуу туугандар, Бакай мырза айткандай, сабырдуулук менен, ынтымак менен биримдикте болсок, бизде эч ким жеңе албайт. Андыктан баарыбыз биримдикте бололу. Ортодон чыккан чагымчылдар, ак үйдү басып алабыз, минтип алабыз, талкалаш керек, антыш керек дегендерди сыртка чыгарып, ички иштер органдарынын кызматкерлерине өткөрүш керек. Андай бизге кереги жок. Ар бир салынган имарат, ар бир салынган нерсе бул Кыргыздын менчиги, жалпы элдики. Андыктан тартипти бекер сактайлы, урматтуу туугандар. Чагымчылдарды улап атсалар, көрүп атсалар, түз мына бул кыймылдын атайын түзүлгөн курамы ошол жака келип кайрылып койсоңуздар, алар өзүлөрү барып тийиштүү